Irwat tewe situnganna mabaca dos itu napa maka mandre se baru melo ino galunge mabaca toy situnganna tannya ro poko iya miro andrebe poko apa manca jitolak balai nare ko mapandre tawe siningi matue tabagi-bagi yang wijata angka anak yatim tabagi yang tasidakai nasaba matandre palana ko tuh pasidakai. Hadratal Mukhtaramin wal Mukhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama, sebenarnya saya tidak menggantikan Guru Ta Al-Mukarram karena beliau tadi malam selesai ziarah di makam Syekh Bojo. Jadi wirid beliau itu mungkin tembus sampai dengan subuh belum selesai, sehingga tidak tidur sampai selesai subuh ini, tapi masih melanjutkan wirid beliau, sehingga kita tetap semoga kalau beliau ada kesempatan kita selesai wiridnya untuk memberikan nasihat kepada kita dan keberkahan. Untuk mengisi waktu ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi tauziah. Jadi untuk kesempatannya pengolongan makada situnganna saya agak berat, sebab kita sebenarnya menunggu berkahnya Guru Ta. Tapi untuk mengisi waktu makada iya koto mak bicara waktu makokoe ini adalah bulan Muharram. Na iya oko ilalanna agamata mema pong Allah Ta'ala angka waktu-waktu napat tentu dan waktu itu diistimewakan. Jadi dena pada mana waktu napat tentu pong Allah Ta'ala kedudukan nah rilalanna imma gina pakasiwiang atau keistimewaan ia angkai na tampu rilalanna waktu pure napat tentu pong Allah Ta'ala. Ia ko ibagi rilalanna si taunge dalam satu bulan angka bulan Ramadan. Tapi ilalanna ulan Ramalang angka napat tentu pong Allah Ta'ala 10 wanina. Itu 10 terakhir. Lalanna 10 terakhir angka napat tentu pong Allah Ta'ala si di malam, yakni malam Lailatul Qadar. Ini ko mak bicara ulan Ramalang, tapi ya ko mak bicara lalanna tasi taunge narampi alim labbina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilan nasi di hadis asa maka da angka annawani itu istimewa risesena tau melo maka sibiang enari itu nomor di malam 1 Rajab, nomor 2 malam nisfu Sya'ban, nomor 3 malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, si bawa malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Jadi angka nawani magi na istimewa iya nange wani narampi alena taupan rita tamakada yaro ale malabina nabita Muhammad SAW narampi mirilan hadis namakada malam 6 malam itu pintu langit tidak tertutup. Istilahnya nabuka pintu na langit na pong Allah Ta'ala.
na iyaro pintu na langi jarang terbuka bersamaan. Angka tahu milau dong dia tembus sampai langit ketujuh. Angka tahu mas sempajang tidak terangkat salatnya melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Tapi angka nang kawattu na istimewa kang ipong Allah Ta'ala atanna na rekomelo mangilaw doang na sabayar wattu na buka ipintun na langi na pong Allah Ta'ala selama satu malam penuh. Iyano nak malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, berarti lepar Idul Adha, dan malam hari raya Idul Fitri, malam 1 Syawal, kemudian malam Jumat. Ia komeki milau dong, ia natap tonri milau dong. Nasaba ukur tak buka pintu nalangi. Bahkan alena guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura. Nasisengi tau panrita wali, maka dia guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani adalah wali kutub dari Martapura. Narampe maka da nani gini gitau dena tinro hidalan na yarwani. Anang ewan niro de natin rogangi mapamulay mga ribi nakasibiyang de natin rolato subuh mareji-rejimi apalagi ko ustas na tulilaw mo pamacarama madari malasanyara ko de natin rolato de natin rogangi ronang ewan ni makasibya bawang megi mas sampajang sampaja sunak mutla melogi masikiri, melogi mengaji, melogi tapakkoro. Yang penting lillahi ta'ala betungan nama pakacawe ale lori pong Allah ta'ala. Maka day alena guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, iya konulle pananungang iya tutede natin rongi rulalan nanang iwan nilalan nasitaungi. Maka iya komate iya tutawe lay jempu langsung jasadnya di alam kubur. Iya natu maka day iya komate tadde wujuno kilala kiburu dan angka 2 telu tau panrita panas saya gagawe lawitai angka memang ternyata termasuk guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah menurut kesaksian langsung alena guru Taki Haji Fathuddin Sukara almarhum narampe makada ia tu guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale wali nasaba paspura upasuru upalin na irilalan na calorie ita detoni lawuka ipasyo pawalun na mapamulay ulun na latu ajena de mematoni kagi sana. Dia buka itu kemudian dia hanya melihat hanya kain kafan si bawa apa manilalang apa nami guru ta ipakil lapi kang ngitimunna ia manirongkah. Jadi itu dijemput langsung pengakuan na guru Taki Haji Fathuddin Sukara almarhum al-Maghfurlah ketika saya bincang-bincang dengan beliau di pondok pesantren selesai memang nama kuliah biasa roh waktu tanangi maka daga keistimewaan na guru ta iya narona rampe maka dia tu guru ta wali tongang karena memang angka wasiat na guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale maka da iya ko pole matematik baja sangadi nang kamoji patahuding alena musuro pasuruka. Ternyata betul dan beliau yang memasukkan ke dalam lahat. Jadi dena siaga tau panrita betui ya jama-jamangi. Nasaba iya ko sejarah ko kita dalam Ar-Risalah Ibnu Khaldun ibaca angka 3 tau panrita wita na jemput langsung dan yang lain itu masih banyak. Jadi ia pe kode tulay na lingin nagatang icek de tau panrita na pasoroi maka da ia kode mulle mak dojangi letu tembus subuh do jatoni kin rogang kamulle perang di mutinroh. Ya naroh ya nama lomo itu ya natati asiran atau cakaru dulu nama tinroh yang penting istilahnya menghidupkan engka istilah atau pandrite maka dai menghidupkan betungan napali sa irwani aja nalo bagi sisak ko degaga nasaba istimewa yaitu pada niya tu maka da patam ikorang edene kada korangi patam ibaca mapamulay juz di letu juz 30 kulu Allahu
Jadi itu tahu pandrita makna nagetangin apa soro istilahnya na mudahkangi na sabadena yang mananna tapi ya komelo kilolongang istimewana ya roh aja mo tinrongang ilalanna siwenni ya roh selama 6 malam itu dalam 1 tahun. Itu istimewanya karena waktu. Kemudian angka narampe pong Allah Ta'ala rilalanna korang melebihi makada wal fajr walayalin asr. Ternyata walayalin asar menurut taupan rita tafsir si bawa ulama pahakiki ternyata angka telu nomor si dia rona jallo walayalin asar 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang dimasuk walayalin asar di situ napakilori taupan rita makada 10 pertama bulan Zulhijjah si bawa 10 pertama bulan Muharram. Iya na tafsir na nakanaki makokoe 10 pertama bulan Muharram nasaba 10 terakhir bulan Zulhijjah itu nasaba angkai ukoro hari Arafah 9 Zulhijjah 10 pertama bulan Muharram mulia karena ada Asyura. Apa iya hari Asyura Pak Bue? Tania hari raya Sempajang tania. Cuma dia adalah hari raya sedekah. Tanya hari raya Sempajang. Jadi dia nak ada ia ko Asyura itu Thomas Sempajang de, tapi masih sedekah. Nasaba angka hadis narampele malabina nabita lawite puluk kolena panguluta Sunan Abu Daud makada nigi mapandre oko 10 na Muharram papada-padai apalanna atau seakan-akan na pandai sinin na umat na nabita mapamulai umat pamulangi letu capana. Jadi tanya Sempajang natuji je rasul sini di susining 10 na Muharram jadi ya komelo ki mapuasa eta puasangi as-soaha kutulai namanya tasuah. Yeri sangita su'a berpuasa karena Nabi pernah bernasa istilahnya minasah makde nabita iya ko malampe isunga kunalenga umur malampe pong Allah Ta'ala udah pimo pi ulam muharrat tau piameng wa puasa tu ya serana Muharram tapi dena na sampa na jama nabita na mate iya na ro sehingga 9 Muharram itu disebut dengan tasu'ah. Iya ko 10 na Asyura. Padahal yang Nabi puasakan itu 10 tapi mania ni makada iya ko malampi umuru kudapi tau pemang nadapi Muharram wa puasa tu ya serana. Tapi dia na sampa ya na tunang tau pandrita makada na nigi mapuasangi aserana Muharram maka na puasangi na tunai kang inasarna nabita. Iya roh. Jadi natunai kang inasarna nabita nareko na puasangi serana tapi ako de tulle mapuasangi oko na 10 na itu iya 10 na maka nabita semoga Allah mengampuni dosanya selama 1 tahun lamanya. Jadi palega dosa si tau tuh ang kami matutu waktu pasusudo sama kanjalada termasuk ini puasa Muharram dihapuskan dosa selama 1 tahun. Kemudian maka daun nak ia ko angkat tau mapandre seakan-akan betongan na sanrawe-rawe pada nareko na pandre sininna umakku mapamulai pamulangi letu capana siaga na kira-kira egan na pasida kaye si di mia kampo tau ipandre naliw egan na palana na nama pamulai rumah pamulan na nabita letu pacapurang letu kamalino unro tanre na apalanna na reko mapandri ukun itu nang kaparenta lok polok ko tau pandrita tanya nabita polok ko tau pandrita makada apecak ko ukoro abuburu ko pitun rupa koro 10 na Muharram itu nanti nang kabuburu pitun rupa tapi ya buburu pitun rupa sitongan na pulok ko minabino tanya pulok ko lima labina nabita jadi nabi numi tu watun natalalino pas 10 Muharram nasandar lo pinna ya naro nanasu ya ro pitun rupa mematoan rena pendre o kolopinna
iya naro na pasipulu na sabak cede mana mani na pasipulungi napa milodong engkatu kokorangi pak dongan na talulapah demi ni pak guru nga biasa na makwero maka dami guru tayo ko iya tu nabaca tayo napalin na Andre na mo taw siratu ganna to demi ni pak guru nga yero jana ni pak guru ngero masiki matuko jadi ro narampe to pandite kada donna nabinu wattunna na pasipulungan rena namiga wawan namelo manrei sehingga dia berdoa kepada Allah kemudian turunlah perintah melalui malaikat podangi kada pasipulungnya tu pitun rupiah remo munasui pegay wena nang kagagay nasu namiga wena tetap manci peca okon itu dasarna nang kapeca magi na pitun rupa na sabak pitun rupa mematomi andrena sabak dena na genna sehingga ipasidi padahal angka hadis na nabi tamakana ya nang ka andre 5 rupa ni sigaru mancilasa ni itu tapi magi dito mapeca pitun rupa na pitu aroy hindi na 5 to na 5 minasa nabita yang kanalasan na tapi na pitu roy nasa maukwi mala dasar na kisana na binuhe jadi ya gidi maga to mapeca to ga sitongan na deje ni suruh mapeca cumero to pandrita na nangga malomoy maka do makanya aku masih dak kai tahu pak matan repalana na suruh to di mapeca yempai na suruh mapeca na sabak cede modalana nangkap golla 2 batu kaluku siddi golla aksana warra pulu sita ngalitere 5 tau ya tu denu le puraiwi gitu nanre me 10 tau ya tu jadi ya di tau kasih si ape caki ya di tau sogi aja tapi cak Pak Mega tu tahu sogi ke cucu tu palo sapalo kalolo apan resuku ni di tahu sogi apa iya na parentangnya agama tanya peca aga pale nasurumi mapanre masih dekaan re jadi Pak Mega tu tahu kasih si welo tu pasapalo kalolo jadi mai atau sogi jadi iya isure masih dekah jadi isure mapuasa isuruti mapanre. Makanya hari raya itu adalah hari raya kemenangan tapi bukan untuk sholat tapi untuk sedekah. Kemudian nasurutu nabi tambah-tambahi balancana bayineta. Penre-enri balancana. Istilahnya ya ko biasa tali bayineta ta siratu misabu paganay 200 sabu. Talomo-lomo yang. Idi mani meki maling isi di juta ya rasul makanja pa. Ento watunna mage nasaba ilomoy yang idalle selama 1 tahun tabagyang iwijat dui pasidakah ko nadapi ro 10 na Muharram ko susiningi matu tabagi-bagyang iwijata angka na yatim tabagyang tasidakai nasaba matandre palan ko tu pasidakah Pak DJ tu ia ko pahala Pak Melo ilalung yase memati pahala nama panrewe tu nanya pahala nama sampajang yuli na telo masampajang tanya pahala na sampajang iyo pahala na yuli telo masampajang apa ia kota panre ta we cicang 40 sona 40 wanina na pacapu ko tanah iya ko yuli telo masampaja cidi mi watu iya mitu oli telo masampaja loro na laba na loro asara siles itu ina de molli si de mo lolongang ye tapi iya ko sambe bipanri tay cicang 40 sone tu na pacapu ko tanah salamanya tuang kanre kulalan na watana ina to 5 lolongang iha baraka pole ribong Allah taala na sabak doa para malaikat makole ba nitu to motot tariolo na sinin na jama-jamanna ina na taruimana Pak Dongang ite gere Pak Komeno galunge aga sana mapanobine mabaca doa to mata nangi matu mabaca doa to siya nga somia robinewe siulam ito pali matoni binewe ko naliwan ni siulat to mabaca siya tetap manri mangi ko mabaca yang ketiga mabate na watte to kawatte iro wattewe sitongan na mabaca doa situ napa maka naman rese baru melo ino galunge mabaca toy sitongan na tannya ro poko iya miro andre be poko apa manca jitolak balai na re ko mapanre tawe
Enoli ni pu ima pak makadade pu ima ngitari madonna apa makanja pak kasibienna pak dega ima dena sampajang biasa runtu ima dena sampajang de angka tu pak baca dok dena sampaja tapi ya ko imang de panangkau runtu ima dena sampajang itu. Oh masya Allah ya, mau maaf puang sudah datang ya. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.